Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kasanuday anak ko. Kanayon kumad nga ipalagipkan ka, nga gadal ka na imbag. Kagaman niya nga itinaramid mo. Kasanaw ti panagadal mo. Sumardangak pa lang, tata. Ituloy kong tulangan apaman amay pas ngay ko ti anak mi kini Dennis. Mala, ipasyar mo taw ti kaayan-ayat mo dito balay. Takayat ko ang makasarita. Ha? Uwan, tata. Umay kaming to kini Dennis. Dines baraok. Anya ti plano yu ita iti anak ko. Duwala ang natawan. Makaturpos ko man ti kakaiso ng anak ko. Masikog magaya main. Tata, hindi kayo madanagan. Takalpasan ti panagpas ngay ni kasi. Ituloy nantun ti agadal. Ay, nasaya at ano kasta. Gamin sayang may tinarugyan na. Ngam tata, nagsaritaan min ni kasi ti maipapan iti panagkalay sa mi. Kat nakuna na, ano manugot kayo. Agkasar kamin. Ha? Ay ayat anak yo tata. Di kay madanagan. Tadyak to pasakitan. Kan kang runan ti amin. Jak to baybayan, tatang. Anya, masikaw di putot ni Romeo. Wen ka numare. Kasta mo ti damag dito'y purok tayaw. Kasta ka day, ha? Imina talaga day di ababaay. Sumayay. Ha? Kahit pudno mamaray. Kita ninanang na. Nakita kay iti sabali alalakay. Ay, agpada da iti anak na. Sayang, imbes nga i-guide na ti agadal. Ay saan malit? Inununa na mo tigatal na. Akas iti inana. Ay, Mare. ay imbaglaangan tasan akas dyan ni Bey ang anak ko. Igagaid na ti agadal. Gaputaan mo na ti rigat may amang papaadal kan kwa na. Ay kahit, asino nga nga ti ama Jessikog na. Taga kabangibang sa kanunga ile. Anya, ay katimbag ano ikalay sada. Tano saan ay saus, naspak ti raya-raya. Nay, rabeng, ngamapay nga awan paylaang ni Manang Mau, anak ka. Kanayon mo't amarab yan, nanang. Sa dino nga tamanin ay atinapnapanan day di Manang Mau. Siguro, kadwa naman ang dagiti gagayim na. Isumot ti kanayon may bagana, tunggal damagan ni tatang. Ikat nasaya at ngarud no dagiti gagayom na ti kadwana. Ha, maamuak lang at the boyfriend nagsagana kanyak. Aw, apay akanayon kamutan amarabyan si Kabeya. Ha? Adda ka di boyfriend mo, iso akanayon ka amarabyan. Amangan kidim at numakidede kan. Ha? Saan nanang? Nagpasyar kami lang kadagiti gagayam ko. Kan may isa, awan boyfriend ko. Nasayat ngarud no kasta. Kita ni kasi akasadaram. Masikaw. Ha? Masikog? Wan, nasikugan, tanasapa na ki-boyfriend, sa'yo mga main. Ni, kasanon nga ti panagadal na nanang. Ay, kapilitan na sumarda nga. Anyapay nga eh. Iso aday tati kita umanakaw. Pang-aasim tay gaud mo ti agadal. Maamuak lang at the boyfriend mo makita. Nakasarita ko ni tatang mo kasi. Kasta ka di? Kumusta ti panagsarita yo? Saan ka di anak kaungat kan ka ti ama? Saan? Kinapudno na. Nariknak ti kinasing pati aman. Imanugot adagos iti imbaga ng kalaysatan. Kasta ka di? Ay naimbaglakit din. Nakaragragsakak. Inton bigat. Agawid na kay lugar mi. Kasaritak da mamakan pa pa. Ibagak nga umaydan. Tapno mapagsasaritaan tayong ti panagkasarta. O sige, mayatak iti day na, Dennis.
Anak kao, napagsasaritaan men kadagiti naganak ni Dines, akalpasan ti panagpas nga imaw, ituloy mo ka ti agadal. Wan tatang. Naku na, ti ina ni Dines nga isuntok ti mga weri ti agbaling nga apo ko may. Nagsingpot at talaga ti ina ni Dennis. Awan makunakan ko na tatang. Wow, anak kao. Iso akanayon ka kumamat na nasaya at kadakwada Anya, agkasaran ni Kasay ko na maray. Wen kumare. Kasta ti imbaga kanyak ni kakarumyo di na minsan nga aldaw. Kasta ka day. Siguro, bak nang dyan nakasikog kan ko na niya. Jaka mo Ay, una yan day dyan nga anak ni Marinida. Haha, 20 pa lang titawan na ng ikalaysadan. Siguro, nagkalaysada agawid ni Marinida. Wen siguro amaray. Ay, nagubingan pa ilaang ngam nakiasawan. Ha, sayat a babae. Kanya nga rod ngay no kasta talaga tigasat na. Narigat tagsaw iti negatibo mare. Ha, Nang runa ka da mababae nga anak tayaw. Isuan na saysaya at nagulimag tayo latan. Apay akas tati lang ang anak kao, kada parikaw. awan tatang. Pampanunutag lang aming tinangag ko itay limabasak ijay tersena ni Nana Suping. Apay anak. Sakti pagsasaritaan da ijay, tatang. Okay lang. Pudnomat ngamin. Nasapaak anag pasikog. Basol kumat ngamin, tatang. Andyan ti pada at taaw. Ang bayamon. Tinapatag awan dakes ngar aramidem kadakwada. Dumteng tuti aldaw ama amiris dati kasjay nga ibagbagada maipapanken ka. Wan, tatang. Hindi kayagdanag. Saan ko nga ugali tagi mula iti sakit tinakam, iti padak at tao. Nay, tangat rabiain, yung awan pa'y lang ni Bea. Sa dino nga tamanan tinapnapananday dyan nga anak ka. Sinalbagkid Ha? Tsaka pampanunod. Nabartag ka, Bea. Abay ko man na bartag jak magdumaw daw at iti kwarta nga ibartag ko ka na kayo. Alay ko. Kano pa'y anasursurom tinaginaw ma? Kan apay akasta ti panagsong bat mo kanya ka? Sige! Tung pandak pa'y. Aging ka matatal ti rupak. Amin kayo matkat. Kasta ti paglaingan niyo. Magpapada kayo amin. Anya. Apay anak ko na maaparikot mo ti anak mo, Maray. Ay, wan maray. Gaputakan ayon meten ngagbartag. Ha? Kanayon ko nga ibagakan ko na. Ano adda parikot na, ibaga na kanya. Yung tunggal agdamagak, awan ko na namag. Ay, mapiktaran ti panagadal na ano kasta. Ay, wan nga ron maray. Day ti pampanunutag. Dwalaangan atawan, agturpusan. Angam kasya matar aramidan na. Baliiwam ako, Maray. Amangan kit dimot no adda parikot na adi na maibagakan ka. Aw, apay ngagsangsangit ka si Kabeya. Nanang, Apay ngagsangsangit ka kunak. tsaka mo no kasano nga ibagak dayti kada kayo. Dua bulanan nga ilimlimad ko daytoy. Anya. Masikukak nanan. Onya! Pagawan ang dako ma. Impagarup ko lakit din nga igagaad mo ti panagadal mo. Ngamsaan mo't gayam. Duwalangan atawan, agtorpos kan, nga banyak inaramid mo, nagpasikog ka. Ala, pumanaw kay ti sangaw. Pangaasim beya, pumanaw kay ti sangaw, tamangan noan niya taramidakan ka. Pumanaw kan! Kat, anya ti planom ita. Nanang, Ayapam ti boyfriend mo dito balay. Takasarita may kindi tatang.
Pagkawanandak kumamanan. Ngam awan ti maiparang ko kada kayo nga ama to'y sikog ko. Anya, Kinapuno na. Data ti makagapuno apay ang nagbarbarta kakiti kalabas. Gapoy tinamak ajak ni namnama. anya't kayat mo asawan. Inayat ko ni Clyde. Inted ko ti amin kan kuana. Ngam naladawon ti amin idinamok nga dagayang pamilyana. Anya? Unay kakit din. Di ka na nagpampanunutan, Beya. Ay, unay ka na nakaw. Nay, si kamot gayam kumare. Ay, pumayak man pala dito'y balayo, kumare. Agpalami isak man pa'y. Apa yan? Kasla kanayo na napudot ti ulom. Ay, wan maray. Jakam mo na niya teramidag. Agkakanat ti parikot ka. Hay, Jaklay pagaraw. Ati ama ti sikog ni Beya kat pamilya dumat gaya man. anya? Tay tatipod no maray. Iso nga. Ay, matayak iti konsumisyon maray. Ay, unay matan dya anak mo. Apay nga akastamot tanti inaramid na. Naki-boyfriend lang aro dun. At dapay asawa na. Wan nga ron maray. Kaslasaan nga agpampanunot. Iso ajak kasarsarita. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Igapoy tinalabos apong tutkaw. Anya? Ay na, day tanti bagbagak kan ka kumare. Idini ka si tinagsikog, kasta una iti pa ng chis-chis mismo kan kwa na. Anya nga ita? Naimbagpaikat kan ni kasi tayong kasarda. Agam tanak bungay. Ay, isoan narigat agsasao iti sana nasayaat. Nang runak at babae dagiti anak ta. Ay, mare. Kumusta ti balik eskwela anak kaw? Nasayaat lang tamang tatang. Iso na lang. Ta medyo maikawa at. Gapo iti makatawan ang panagsardan ko. Kastaya. Malado sam. Mukha ka ba ilam day ta? Saan lang nga para kan kaday ta? No dikit para iti anak yo. Wan tatang. Aywan gayam. Damang ko ang masikog ka no ni Bea. Jay anak ngayon ni Auntie Luisa. Kastaya. Wan tatang. Iso matiag dinamag dito ayan tayo. Ngam, kisaan anasaya at anangag ko. Pamilyado ka nung mati ama di sikog na. Anya? Ay, kaasimat ni Bea. Nay, si Kama iti masabat ka kakaluisa. Ay, uwan kaka. Nay, kasla kawas mo day ta imut mao. Uwan, kawas ti masikaw. Napanak gimatang iti kawas ni Bea, kaka. Ay, kasta. Kinapudno na, tunggal masabat kayo. Makarik na ak iti baen, gapo iti nalabas, apan nagsasaok iti may papan iti anak mo. Pakawanan na kumakaka. Amok ang napasakitak iti ni kasi. Kastamutin kan ka. Angam na amiris ko itan. Asaan anasaya at dagijay nga imbagbagak. Nang runa kat ti anak kumutan ti makapadpadas iti kas iti napadasan iti ti anak mo. Naimbagpay kindi kasi taing kasarda. Ngam ti anak kaw. Masikaw nga awan mat maiparang na nga ama ti sikog na. Naimbag ka pa'y kasi. Adda asawam akaduam amang padakkel iti anak yo. Ngam siya kag may saa. Ay, anya ngay ngarot kat adaditan. Awatam tinagbanagam. Aywanam kit di ti sikog mo. Ay, wan mat kit di Ngam nasakita na kiti husto. Inayat ko iti kastaunay tinubyok. Gaputan ni namnama kada kami aging gatinggana. Ngam saan mat gayam. Naladawan ti amin idinamok nga dagayam asawa ken anak na. Bea, Naimbag ka pa'y.
Tauray na sapa anak asawa ka. Tinakdaran na ka ti ama ti anak mo. Day ti pagyamanak unay. Gaputan na pudnumat ni Dennis kanya. Kat ita, iso pa yun ti mangipampa ay kadagiti amin na kasapulak iti panagadal ko. Ay na, nagkasat ka talaga kasi. Apalan ka launay. Day, kasay, nagkapuam. Nagapuak iti pagadanan nana. Ngam di magasak biit iti balayo. Sinarong karak ni Bea. Ha, kasta ka day. Kasay balasang ko. Ay na, pasensya ka kumaan kadagiti na isaw-sawang kukun kay ti kalabas. Amaw, napasakitak tirignam. Saan laanam na minsan? Ha? Kinapudno na, tunggal masabat ka. Mababay na, gapu iti panaglablabos ko idikan ka. Amaw, nasakitin na akong buka niya. Gapu ta pinagpabainan ka pa'y iti kaaduan. Angam ita, nakarkaro tinapasamak iti anak ko. Ay na anti, saan yun ang panunutin day jay? Tinaskan, kat aywanan na tisikog na. Kasi, anya na kita imot mo. Nagdadakkel mo tambag. Kwa, baby dress dagitoy, Bea. Ganda dumapay nga usarin ti maladaga. Ha? Imbagla saan yun agatangan. Nadalos dagitoy. Inlabak sakbay nga inyag ko. Ay na, agyaman ako unay kasi. Dakkel at tulong dayti para kada kami. Awan anyaman na, Bea. Amok tirigat tikaskan kang agdadamo nga agsikog. Ay na, agyaman kami launay balasang ko. Pudno ti ko na ni Bea. Dakkel at tulong para kada kami da itaw. Ngamen, uray kawuslaang ti Bebe. Nanginaitan a panawan. Pudno day tanti. Iso nga inyag kunda kita. Imbagla a makatulong. No may tibkol ti pada matao, tulungam at tumakter. Tapno makabangon. Di mo katawaan, wan uyawan, tama nga nagsublikan ka dagita nga ar-aramidam. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo sa YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Pagandad kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya hindi ka gliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang. Uray da kayo ha. Agananad kayong matakanayon. Di kayo nagbambanog. Ay na, didak pa kadanagan ditoy. Sigakit ditirong ba nga agad na diti papanam. Nagsingsingpet ka, anak ka, ha? Ay Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wen na Elsa. Agyaman nakmanan Ay na, husto ka din day tapan nagyamyaman mo balasan ko. Talaga at di kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isuka din tayo ti amo ta, Nana Elsa? Ay wan, ung-ungtan naman nun jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Iso nga ano samuan. Anong patsik ang mairuam kan tumilaan iti kastoy nga ugali na. Kas kanya, nairuam ako. Di karong rumor dito'y silad mo ang sika din. Agrepaso nga. Ay, adaytan ni Madam. Ina, nakabutbutang Nana. Ay, Madam, adan ni Alma.
Si magputay. Sige. Pag inanaam, pag meriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, kanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay, Bala, umaykan, balasan ko. Ag merienda ka pa'y. Mami, kaya't ko timapan ni Jimol. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, mami. Santa nga ikuyog. Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumwar? Buring ano, dudwata? O di ko yung tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa dito, mol bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yung pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. wan ma'am. O sige, dita kayon. Apay ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa. Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni Kyle laeng ti kay kayat na nga ipaspay siya. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, anana. Ay, wan Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pa ilang amin nga inamampun ni madam. No kasjay tumot lang ti trato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit la kam mali ni Dindin, ungtan na adagusun. Aya? Ay, kaasimot nga rod ti ampon na ano kasta. Wan masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni madam nga isakit ko ni Dindin. Iso ano makitam nga ungtan ni madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, kasigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa, Dindin mo! agong ungat manan ni Madam asimangpat. Ay nawan balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpit. Ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibauingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, rabiin. Inka maturugan balasan ka. Agribyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan. Maturukan. Saan? Agungat ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm di alarm clock. Tain niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Kung tanak ngamin no labsingag ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat ka ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. Ha? Ay na. Nakakaasimot da ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kaya't mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Takakaasi ka mat. Di ka pa'y makaigamat iti tablet. Atay, buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan Sige, panawan kan. Manong, mabitlaan. Naidap mat. Iun mo Madimat. Wala ka. Apay ngay, dinadal mo sa matan. Ipulong ka kin ni mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mat manong? Talaga adi ka pampanunot Dindin. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dinding. Wan nga raw. Ay, kaasimot ti ubeng. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat kin dinadaal mo, ha? Saan ko dinadal, Mami? Ay na. Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni Dindin ti pabasulan na no kasjay ang makabasol. Anya? Masigurado. Aramid manunday jay akail da ito. Kasjay ti style day jay nga ubeng. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni Dindin. Kit ni Dindin tumatan ti nakakaasi a pagsasawan ni Madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dinding. Wan nga ron. Bala, agtrabahutan balasang ko. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabutengak ang maturog diti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap kumanan ni Mamik.
Pati ngamin iti tagtagay na ko katungong tanak. Ha? Ay na, amang ano agungat ni mami. Nakaturugan ni mami. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga ron Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni Dindin. Agyaman na, nagsisingpat kayo, nana. Anay ko. Ha? Nay, apay akala at anagropangat ka Dindin. Ni, apay nga gigamam takilikilim. Ikwa, nasakit ngamin tikilikilik. Apay, nan kita man. Saan? Di mo kitaan tikilikilik, nana. Ang tanak ni mami. Ha? Apay, ay kita lang balasan ko. Alan, inayadak akitaan, wan. Alan, Dindin. Antay tao. Ha? Naglumati kilikilim, Dindin. Ala, nan ano takilikilim nga Ni mami, kinudot na. Anya? Anda pa dito'y lupok. Nagado. Hindi na kaya't nga ibagakada kayo. Ang tanak ni mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Pasaan na ka nga umtan ni mamay mo. Mala, maturog kan mo. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma. Ay, sinuko ni Nana Elsa, madam. Nagbulak-bulman nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman ang makasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanu kayat ti agawid. Anya? Talaga at pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko Elsa, anyat mapaspasama. Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasan ko. Imbestigaran dati na pasamak kin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestraan na. Impulong nater aramidin ni Madam Kankwana. Anya? Isu nga impasidong dapay laeng ni Dindin iti may isang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la ko mata may kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay ka kadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni mami kanyak. Nala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Wan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanam. Ha? Agyaman nak nana Alma. Oh, Nana Elsa, awatam daytoy. Ha? Anya dayta nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin dayta. Kan adtoy matkan ka, Alma. Sag 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Masyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagdagyo. Madam. Alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Ha? Tulungan dak kuma itiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung-ungtak no daduma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing me. Wan? Iba gayon tong awan dakas ngar aramida kinidindin. Natinag ngamin itibait na. Iso alimitam ti kilikilina. Kan tilupo na. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay?
kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, ana na Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam, no di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko nak, nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ko. Ha? Sumapul talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, nana. Mabutungak mo trabaho dito eh. Apay ang pumanaw kayo? Awan mat madi nga inaramid ko kada kayo. Wano? Adda basol yung kanya. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Kaalma, pumanaw ka man? Uwan, madam. Pasensya kayo na. Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Uwan, madam. Atoy, Jack kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Diyak kinisayan ti kwarta nga inted ko kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no? Pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko, Ngam nagbaso na kinidinti. Mami, Agsingsingpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaan si akadana na Elsa ken Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsingsingpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kanlabas. Ti amo, awan ti pakadosaak. Ngam nagpitutak. Madam, Agpakpakaasyak. Saan kayo apumana? Tawan ka duwa dagiti anak ko. Ha? Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangitalka kadagiti anak ko. Ket di yu pagdanagan ti sweldo yu. Tagtultuloy latta ti panangted ko iti sweldo yu. Tadadagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikaniyo adiyo baybayan dagiti anak ko. Ay sige, madam. Ipagpagapok kada dinding kan kayo. uray siyak, ma'am. Kakasidamat. Nawan mga sikaso katakwagan. Agyaman ang unay kada kayo. Mami, kumusta kayon? kumusta kayo, Mami? Kailiw da kayo. Agyaman ang tasimarungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dindinan na. Pagawanan na ko, ma. Sorry, mami. Kapo kanyak, iso na balod kayo. Saan? Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry, anak ko. Tasyak tinagbaso. Basol ko ti amin. Kat pakawanan na ko, ma, anak ko. Pagpapabawya, tinaramit ko. Patpatgan kayo kinimanong mo akay. Patpat ganda ka mat, mami. Jakit, mabalod kayo. Nga may balod na kayo mat namin. Sa naman tadakasi ti Diyos. Iso timang tulong kanyak dito Nagbabawi ako dagiti nararamit ko iti kalabas. Iso nga agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarak dito'y pagpalutan. Sulnitak to ti anak ko na. Happy graduation, Kyle. Din anak ko. Agyaman kami, Mami. Thank you, mami.
Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong kail amang tad iti kasapulan nyo. Wan, mami. Di ta kay baybayan, kani din. Ado tinapinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, mami. Agyaman ak unay kada kayo anak ko. Ta itilaksid di kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangrunakan ka din. Kat napatagaklat ta kada kayo. Gaputa ure anyat mapaspasamak. Inada kayo latta mami. Kat ure ang pundaklaan. Pinagadaldakmat mami. Awan perpekto nga ina. Kastamatan kadagiti anak. Adala ta pagkurangan ti tunggal maysa. Nga masulnitan dagita babaan ti panagbabawi kan panagkidaw iti pamakawan. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ne, sa dino ti papanam, Ryan anak. Domingo ita. Intayo makimisa. Masadutak, mami. Makaturugak tumanan ti simbahan. Nakailatan ti mapan? Anya, Ryan, laglagi pom kumaakanayon ti bagpakakan ka anak ko. Pagrebengan tayo kas anak ti Dios ti agdayaw kan kuana. Da kayo latan. Anda pa panak, mami. Sa dino nga min ti papanam. Ijemol. Kaduak dagiti gagayam ko. Asino agagayom mo? Ni mami man. Masapol pa ila ka di adamagan nyo amin na kita. Dakalahon. Baro akon. Sana kun nga ubing. Kayan sanin arumbang. Protektaran dak akas labasit nga ubing. Ryan, awan Sige mo. kitin, mami. Tagdardarasak. Bye. Ryan, mabitlaan! Ryan! Saan na kayo ngayong kano ni Ryan, ma'am? Wan nga rod, suling. Manipod na ibarkada ni Ryan. Si mabalin ti ugalin. Na-impluensyaan ka dagiti barkada na, ma'am. Wan nga rod, di na pa yan kaya ti makimisa. Ay sos, di yo sabda nga nabagbagaan, ma'am. Kundi yo itulok ka kanayon arumwar. Tama nga nun yapi ti mapasamakin ko na. Sapay barumbado dagiti taduma barkada na. Madanagan aksuling. Nagrigat gayam no awan kabinadang mo amang bayabay iti anak mo. Kabayatan ti panagdakkel na. Ala, di kayo nagliday, ma'am. Adag mo da katulungan nyo amang bagbagakan ni Ryan. Agyaman aksuling. Ryan, napnapanam iti kalman. Iti balay ti barkada ka, mami. Naibarkada ka na nako. Pangaasim tapilyam ti pakibarkadaam. Tapno saan da ka nga isungsong anak. Amangan no makasursuro ka nga agbisyo. Mami, arak lang mo ti bisyo dagiti babarkadak. Anya, saan? Sardengam ti uminom iti arak. Basit lang mo't, mami. Umawawag ti girlfriend ko, mami. Anya, at ang girlfriend mo? Wen, apay, bawal man mami. Amin lakid din, may parit. Ay na anak ko, ubing ka pa ay tapno makiayan na ayat. 16 kon, baro akon. Anak ko, ala ide po man pa'y data cellphone mo. Nagsarita tapay. Mami, imbis a suportaran dak. Kan suportaran nyo amin nga arami dak. Kun kontran dak. Saan kayo kumamit nga, balin na kontrabida iti biyag ko? Ryan, anak ko, di mo kumabot ipagpaka. Mami, kwarta yaman. Apay manan ti kwarta. Adda nga rod pangaramatak. Noan niya ti kasapulam. Ibagam tasyak ti gumatang. Una yan, nakaimot kayo. Nagado ti kwarta yo.
Ado tinegosyo tayo, ngam nakaimimot kayo. Saan ang mabalin at ikayat mulatan ti matungtungpal? Dakilak nga rodan. Ngam kasla ubing pala ti panang trato yo kanya. Apay, kabailamon ti tumakdar iti bukod mo asaka, Ryan. Di talaga yan. Basta ikandak iti ado akwarta. Wano itad yung titawid ko. Tayo panaknag ko kada kayo. Akabaala akong ti agbiag asisya. Anya, Oh, anya, itad yung titawid ko, mami. saan ang mabalin, Ryan? Saan ang mabalin? Nakaturugan ni mami. Libasak nga alaan ti ATM na. Dahito iti wallet na. Dahito talo ti ATM ni mami dito Agduduma abang ko. Alag ti maysa. Idulin ko rito Ta-discard ton no kasono ang maalak ti pin number na. Nalakala nga discard yan dahita. Suling, ayan ni Ryan. Nasapa mo tarim war, ma'am. Napaanan nag-eskwela. Ne, itaman pa'y anasa pa rin mo day chay. Wan nga rod. Adda siguro aramidan tayo di pagadalan da, ma'am. Unay lakad ti anak kun aya. Sige, ma'am, tayo sagana kung ti pagarmusaran yaw. Sige. Hello, Ryan. Hello, mami! Nakautangak! Kat pangpangtandak dagiti nakautangak! Patayin da! Nujak maitad ti utang ko kadakwata! Anya, sa dino ti ayan mo? Adak ti tibang ko, mami! Sorry gamin narak ti may sa ATM card nyo! Mangirwarak iti kwarta tabayadak ti utang ko! Anya, Please, mami! Itad yung ti pin number ti ATM nyo! Bugbugan dagiti nakautangak! Nujak makabayad itan! Please! sige, itad ko, anak. Ryan, kasanungay? Matuloy tayo kadi no malpas ti klase tayo, ha? Agjajamin tayo, ha? Katwa na. Itakit din, ha? Intayon. Anya? Oy, di pala napas ti klase tayo. Ag-skip tayo ni ti klase tayo. Ayun na niya. Mabalin, met. Wen, Alfie. Kat, asin ti kadwat, ha? Siyempre, dagiti sigot at tropat, ha? Sige. Ni Gina Akiljoy ti sumungan, Alfie. Oy, awisin ta? Kay Gina ita kadwa. Pag anong ti kasta klase ti tao? Gina, papanam? Aglasi Alfie. Di ka na klase, ada papanan tayo, Ay saan? Diyak kayang taglangan. Ay na, maditi na singput unay. Padasa mo ti agpasaway sa paminsan. Apay, di ka maboring ti kasta ngararamiden. Nakasingsingput ka, nakaululimat ka pay. Kuha ngamin Alfie. Ay, Alfie, bye-bye anti KJ kadwa. Maburing ka no awisam dayta nga anak ni Mamir Miraot. KJ lang arudan, awan pa'y kwarta na piman. Sige, panawan kayo pay. Hala, kag-eskwelan. Barang maka-eskwela ka. Kat maadaan kanto iti kwarta akas kada kami. Anak ko, nakaaduak ita itinaglakwan. Nalakok amin tinatangay nyudong ko. Ha? Kasta ka di tatang? Nasayat nga rin Naranak ngamin dagitay bisita at isukek. Ginatang dangaron amin dagitin lakaw. Kasta ka di tatang? Mato'y talawans mo inton bigat anak ko. Saan ang tatang? Igatang yukit di iti bagas tayo. Awan mat ti pagastusak iti pagadalan. Agbalbalo nakmat. Eket, igatang mo iti meriendam, Saan ang tatang? Iduling yukit di. Adamot tayo ipagpabalo nyo at tinapay. Iso ti merienda. Ay na, agyang manakta nakasingsingput ka, anak ko. Agyaman nakmat, ta nakadungdungo ka kanyak tatang. Patpatgan ka ngamin una, anak ko. Pasensya ka na, tasan tabak nang. Isungagan anos ka, wen. Da kayo ti agan anos, tatang. Kandi yu baybay anti salon at yu. Tapno saan kayo nga agsakit. Wen, anak ko, para kan ka. Ikarit nga gadalak na imbag, tatang. Tapno makagraduarak. Kat maaddaanak to itinapintas at trabaho. Di kay to baybayan, tatang. Ay, wes na ako dato ang Ryan, naibusin. Anya, kunak manubak nang kayo. Maibusan ka madgamit ti kwarta. Ay nanatyanan nga ro ti pitakak. No siya kitado pa ya. Nabakbak nang kayo, ang amda kami. Hala, di kagdanag Alfie. Sana problema.
Siyak tag gastos. Os! Talaga? Wen, awan problema iti dayta. Igam ko ti ATM card ni Mami. Wow! Solve nga ron, makasta. Wen solve na solve, Alfie. Anay ko! Ay, sorry Pasal-sali ka mat kami iti pagnak. Anay ko! Binadda ka mo tantisaka, Ryan. Diyak nga rin gagara. Apay nga di ka ag sapatos. Nakachinelas ka, umay eskwela. Talaga masakitan ka, no masagid labasit. Tawan sapatos mo. Nadadaal nga mintay sapatos ko. Ay, piman ka mat. Ikang ka kuma. Ayan, sanan, tama nga no, agroam ka. Sige. Naglastog ni Ryan. Paglastog na lang unay ti kinabak ng da. Diyak man lapan pansinan. Sa bali ti ugali day ta kaadala. Ryan, ingkag diguson. Nakasaganan ti pagdigos mo. Kastamot ti pagsukatam. Masadutak. Diyak ag eskwela, nanasuling. Apay nga ay. Masadutak kon. Sana bali tabak ng kami mat. Ay na, Ryan, barok. Nasaysayaat mo't lang no makaadal ka. Gundawayam kit ti agadal tanda pagadal mo. Sana kas kadag iti dagdumang agtutubo dita. Nga uray kayat dati makaadal ka, sana mabalay tawan pagadal da. Apay ay diktaran dak nanasuling. Ha? Asino kaya mang diktar kanyak? Ay, ibagbagak na. Awan karbangan nyo. Tababaunan kaila diti balay. Ha? Ina, agsardang kapay ko mga agiskwila. Pasensya ka na nakaw. Uray ka sa ti ayat ko amang paadalkan ka. Ngam, saan nga umdas ti matmat gadak apagadal mo. Sayang ti aldaw, tatang. Unang kurang at talaga Tumulong nga. ti... Adan inaplayak para iti scholarship, tatang. Ikararag tayo. Asapay kumatamay sa kadag iti mapili ang maikan iti scholarship. Ada ka na nako. Nagkapam. Mano nga aldaw, asan ka nagawid? Malas. Nabakak manan. Napan ka ka di manan nakisugalan ako. Ayan tilukan mo. Awan nga rodan. Nabak iti sugal. Anya, unay kamatanan ako. Manon alugan tin sugal mo. Ininutan ang maibibos ti pundarta. Gapo iti panagsugsugal mo. Apay kat kwarta tayo mati sugsugal ko. Saan ko matataktakawan? Anak ko, laglagi pam nga awan tinagadalam. Agpadata nga awan nagadalan na. Imbagak idikan ka nga adal ti into naram. Mabalin ka di, mami. Di na kon sermonan tanapudot ti ulok. Ray, Please. Aburido ak. Iso adiyo ko man dagdagan ti pan naka-aburidok. Nawatan nyo. Tatang, naipromotak iti trabaho. Siyak itan ti manager iti kumpanya pagpapaayat. Ay, kasta ka di anak ko. Ay na, naayat at talaga ti Diyos. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman nak, tatang. Nupay imado ti responsibilidad ko iti trabaho. Ayos laan. Ay, uwan anak ko. Kapailam da ita. Aywan, nagsweldo akon. Adtoy. Da kayong ti makaamo. Tada kayo mati para gatang iti masapsapol dito'y balay. Iso ada kayo ti pangirimitak iti sweldo, tatang. Ay, nasan Basta igaman nyo ti sweldo, tatang. Bundawayan nyo, tabalasang akpay laan. Kasta aya. Wan, tatang. Iso ada kayo ti prioridad ko ita. Adto ti taraon. Mangan kan, madam. Tapno makatumar kay ti agas mo. agyaman nagsuling. Ni, apay ngagsangit ka ngay, madam. Ay ayak lang amin ti bakik. Apay asyak pa ay tinakaptan iti agduduma sakit.
Ay, patib karam ti pakinakam mo, madam. Agimbag kan tumo laeng. Basta tumaron na iti agas mo. Nabaybay akong ti kakaisuna na batbati a negosyo. Ay, na. Ali, ila ko tayo ti restaurant. Total, kimapsot mo langan. Pag business tayo langan iti sa bali. Nga Brian, Ken, paggatang niyo mo tayo iti agas yun, titaduma. adapay matpaggatang ko iti agas ko, anak ko. Maibos to ti urnong nyo. So nga, ila ko tayo day jay. Naimbag nga oras mo, ma'am. Ha? Ryan? Sigamat gayam dayta. Kunak no asino itayan ti sa nga ilik. Kumusta? Kimutong kamatan. Oo, nga rin. Ma'am. Mabalin ka di. Di nakawagan iti ma'am. Si kakit di mat. Nagkaadalan ta. Ma'am kunkunam kit din kanya. Umayak ko mag-apply dito kumpanyayo. Namuak namin nagkasapulan kayo iti janitor. Ha? Ala, saan ang maibagay kan katikas na ang trabaho, Ryan? Awan nagadalak, Gina. Naibusan ti kinabak lang may. Nakababayin man ngayon baga. Ang nailumlumak na igumunak iti bisyo. Kat day tati nakaibusan ti kwartami. Ken masya nakitinak. Masakit ngamin. Kat awan ti amok apangalaki ti pagpaagas na. Sige, sige. Awan problema iti dayta. Awatan ka, Ryan. Kan bayam, takitaag no kasano ang matulungat ti inam. Agyaman ako na, Gina. Talaga nasayahat ka tao. Kat pakawanan na ko ma. No tinagtagibasit ka idi. Ay na, awanin kanyak dayjay. Lipatom daytan, Ryan. Nabayagan ang napasamak daydi. Linipat kon. Denggan, dagiti nasaya at apamagmaga, tapno di kan to agbabawi, iti udi na. No pasiga na inlubungan tar aramidam, saam kanrigat tumat, tilak amam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Piron, awan ka di pa'y. Awan pa'y nga rod na naising. Plano mi nga rod ti agpakita ko maiti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anit kaya ti asawan? Kasanaw, no si ka ti maduktalan nga da diferensyada. Ha? Di ka mabutag. Nga mga no panawan, wano sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikong kamutan. Anya? Aywan, adaon tinaobserbara ka kasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na addaan iti anak, nilakay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Kahit ang mom, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tayo inauna nga inampunda. Aywan anya. Kuwan, saan laan ni Inga? Di napaliiw ko akas tabiraon. Di pa'y kasinsen, nila kay ikaw. Iso ati makunak, nasaysaya at siguro, no mangampun kayaw, iti ibilang yaw, nga anak yaw. Sige. Bayan nyo. Takasaritak tuman di asawak nana.
Amok man, wanya ti kayat na mapasamak. Asino nga ti ampunan tangay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamat ni nana ising at tumulong agsapol iti ampunan talakay. Wala, tanay, ato ti trabaho. Diyak lang masakong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy ako ding tilugan kat agre-prepare bakit? Mayat ka amang ampunta iti ibilang tanga anak talakay. Wan. Awan problema kanya. Mayata, bakit? Akim balay dito'y nana. Balay, tay kaanakan di na kay. Mabit lang tagtuktukak, wan. Sapay kumaat, madanon ta ti kaanakan di na kay. Ne, da kayo magayam, anti ising. Sumrak kayo, ha? Ay, agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay, antay anak mo nga'y balasang ka. Ay, Ada indayon na, anti. Ay, damag ka. Kaya't mo ka nung nga ipaampun ti anak mo. Puno ay, kaanakan. Ay, ante. Kayat ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, katim manugot mo. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapol ngamin ni Veron. Iti ampunon na nga ubing, tawan anak da kanila kay na. Sige auntie. Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy nga ti panagadal ko, auntie. Di kagdanag. Tasan mi abay-bayan ti anak mo. Ikarigatan mi nga ito dami ng kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsat. Sige. Agsarita kami nga rod ka ni nanang mo, kaanakan. Meron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay, mabisin sana talaga. Di mo nagsardungan nga agsangsangit. Well, umayon karding. Nala, agsusukan balong. Kita, nabisin nga pweso. Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kut. Ayan na nga ita, tayo nakasikog na rod kan kuana. Pinanawan na nga rod. Ay na. Manipod nagsikog, saan ka nun na nagpakpakita ti ama ti ubing? Kasi ang rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapanagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata. Iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat, bakit? Agas ti bambanog. Nakabangbang luto yung anak niya. Kumay ka man, anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasabakan ka. Nasaya at tadakan karding. Napintas adamag. Nagkapo kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sambulan tininawag. Ang preso bakit? Agyaman anak. Addan to na anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod, kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta. Adakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay krib na, agay ayam. Kastaya. Adain sangpot ko nga ayam na bakit? Inggat hangak iti kanan na. Niaran nga, ingatangam mat. Sana. Di na madla kayat na ito. Iso adya anak talatan, bakit? Aran, uston ti sekundarya nalpas mo. Agpatingga ka la ijayan. Tati adem ti agtuloy ti kuleyo. Nilangan manong aran tagtuloy nga agiskwela, tatang.
Kasla marigatan nakmut laeng agkuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan nak larot tatang. Ni manong aran laangan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan no kaya't kumanan tag-eskwela. Basta sikat agtuloy nga agad aliti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan ang trabaho si Kaaran. Sumurot ka kanya kang agbiyahe, ta sikat agbalin akong doktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni Aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni Aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani Aran tinalaeng, kat ni Mimi ti awan ti amuna. Idaon mo mutlao na yun ti mismo nga anak ta. Diyay kat ampu na yun ti daydayaw mo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Tangay saan na kayat ni Mimi tag-eskwela. Apay no nilaangan Aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga giskwela. Masapol nga agtuloy iti kulehiyo. Pasensya kan Aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan, nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Nagidan kami nga kulehiyo kani ading ko. Bayan, tanong makaurnong tayo. Sumaruno kan tumot lang agenrol. Aran, Jerusalem, Aldawad, intag biyahin. Uwan, tatang. Umayan. Sige, nanang. Ing kami agbiyahin. Nala, agan-andad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron. Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadang iti kakadwa na acquire. Adda talento ng agkanta. Isu amay sadya anak ta kadag iti mararamat iti simbahan para lead iti kankanta. Adula amin dayta. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iti overpass ati pagkanta na no kayat na. Mangitaya iti dua abaso unulata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybayam ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na giant angam ti mapan agbarbartak dita. Isupay ko matimapat sa dami ita. Ay na, aginanakamot kan aldaw para kan ni Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sikan na, masadutak. Isuntumot lang ay sutibiyag. Nga oray di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangantayong tamabisina kaon. Nala, sumango kamatan, si Kalatururayan min karding. Mangantayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adula amin nga mumaran. Ing kararag mo kumaitayin tawanak pa'y. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo. Matuo ka na nga gururay. Karding, anya ka kadi. Ay mangantay kidin. Agkarakararag kay pailaan. Inton malpas tayo mangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Ganay, adupay ti aramidag. Darasam kiti ti mangan, si Kaaran. Tawasingam tayo lugan. Sigamot Mimi, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno nalain ka, di pagadalan nyo. Uwan, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, huwag ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak pa'y kit din. Anyan, pati ka sa ngayon. Malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag-arigalo kada kayo. Ha? Dahil tayo, Ni, Biblia? uwan nang. Noon araramidin nyo, agbasa kayo. Tado ti maadal nyo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy. Itad ko to ni tatang. Sa balin tumot itad ko ni ading ko. Napintas kami tagbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak, iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man. Ni, katno kahit itad kulay di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanta ko na, kuray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Manunti ka sa pula, mayami may. 2,000, tatang. Ay, Netoy. Wow! Sana all. Agyaman naktatang. Sige tang, tinakbayadan ng tababayadak iti pagadalan. Babus!
Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Langag mo mat, sana ya. Pagbayad na kano iji eskwelahan da. Wen ang kadawdawat na lady kalman. Nagastos ti eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay ta masukatan to. Gaggagatek man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin nakasapulan di anak ta. Di ka rumurara na at ada papananta. Ha? Domingo ita tatang, mapanak inji simbaan. Aglangan ka pa lang, ta importante ti papananta. Ada arkilata, mapantayo di la unyon. Dakal ti itad da dya kumpadre, tagalanti da jay. Kuyugan na, sikat ag helper. Tatang, kuang amin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si Kaaran ha. Abangan no makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo, simbaan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod agpadi unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya nawang kwarta kon. Abangan dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tadkaon. Ala, yung ka magpunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay, nay, dapaw, Biron. Nagbuya ka ka di itinyos, ititivay. Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay, nay, naapon akong. Ay, Kardeng, nadisgrasya tilugan da. Ay, Anya? Saan? aday di ospitalan ti asawam. Ang di aran, saan dapay kanwa nasarakan. Anya? Nanang, ni Manong aran ngay. Nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Ngamatapon daan natin nagitirangkis. Iso madam apay lati pa ng sapsapul na kalkuana. Si bibiyag nga tapay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Tang, nakaringan ni tatang nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa, isan na pa nasarakan na kay. Pakawan hindak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Basol ko. Nana, di kag sagit. Tama nga no makapadakas kan katikas na. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo ti kasi ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo. Dahito iti dawat mi. Itinaga niya po mi a Hesu Kristo. Amen. Amen. Ala, rumortan dito simbaan anak ko. Agsublitan ni dya ospital, tayo takitaan dya, ma'am. Wen nanang. Umay kayo nanang. Ayan nga tanwi ni Manong ko. Ala, di ka agsangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos, ti kapsat mo. Naya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagpagadamit nga mangan kanuno na tayo ni Manong nang. Nangato nga mintirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag ti kapsat mo, anak ko. Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag ti kapsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka din na naising. Ay, ni Aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, kumusta ka, anak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ije ospital Anya, Ay. kumusta ang anak ko? Kumusta ang kasasahad na? Ay naapaw, ay na. Hey, sigurado ang makla at kayaw iti daytoy kay baga. Iswa pa nga asiyo Tadi kay kung mamakmakla at wine. Mabalin ka di. Idiritso yun ti kayat yung ay baga, nana. Di kaya nagpalpalikaw pa Ay na, ay aapaw, ay na. Di kay siguro mamatay. Hagam, hey, awan na pulos ti sugat ni Aran. Katanda itay di ospital. Bambantayan na ni Kardeng di ospital. Anya, Ayaw.
Ang piso ka ti dadalhin bagayo na na. Wen ko naklagarudan. Malala, mapan kayo ni Diyo ospital. Darasin nyo ki day. Ay na, anak ko. Wag yaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Anang, amok anya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apa kay sagmaka. Anak ko, agi amanak tawan da kasi napasamakan ka. Untatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran, kasano nakalasat ka iti dayjay disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak ide, tasakkat nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibaga nga awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, sakti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko apangawag ko kumakada kayo. Ay na, ang yaman tawan da kasi napasamakan ka. Patawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, apo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo tatang. Tani, medyo grabe gayam tinapasama kada kayo. Una na ko. Abangan mo mabayag sa makapag na. Na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, Masidag ka man. Tarakupan ka anak ko. Pakawanan na ka. tatang, Sorry. No sana patas ti panang ipatag ko kada kayo kani Mimi. Agam na amiris ko asan arumbang ti kasjay. Patpatgan ka. agyaman tatang. Italamanan namang ko day tabalikasyo. Napatpat gandak. Pasensya ka na anak. Tas anak ko na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadal niyo. Di kagda nagtatang. Ag self-supporting ak. Uri siya tatang. Ha? Kayat ko ti makaadal. Tanarigat gayam ti awan adal na. Nang runa kat kastan ti kasasadyo tatang. Masapul ang matulungan da kayo. Iso nga ikarigatak ti agadal. Ala, sapay lang ko mga rulta matunuyo dagitang arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo. Para iti panagadalyo. Ipatag mo amin nga anak mo. Di ka mangidagdaduma, tasana na siya at tikasta. Bueno, gagayam, di tanti nagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Titao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.